Ngike ngayibuza ngithandaza, ngabuza kuNkulunkulu ukuthi yini le abanye abantu abayishoyo uma bekhuleka eyenza ukuthi wena Nkulunkulu uphendule, ngoba ngibona kowami umthandazo engathi uthule. Ngisho ngawa ngedolo phansi, amehlo agobhoza inyembezi, noma kunjalo kodwa wena Nkulunkulu awuphenduli. Kunabantu mina Thixo engingabakhomba engakhuleka kuqala kunabo kuwe, kodwa namhlanje baphenduliwe. Mina owami umthandazo buma awuphenduli. Kodwa bengicela ukukunikeza naso isiqiniseko Nkulunkulu ukuthi noma ungangawuphenduli owami umthandazo, kodwa ngeke ngiyeke ukukudumisa. Zike yifike izimo zehle njengemvula, ngize ngicabange Nkulunkulu ukuthi mhlasimpe ukuhlupheka nokukhala nosizi kwakuyisona isabelo sami, kodwa noma kunjalo ngeke ngiyeke ukukudumisa.